Ola busia for imo bia kwaba edoba eye inside GH. Yes, tina regangen abusia ni koko apai. Yes, neni abrepa nyasem ketwa. Na nina no eye comment bia eye Sibo sister ko make ye ena ama eye tina regangen ni bu afu gidigidi pa chese wode eye abufu apabonti abekeka na adwen ele a kire na Brown na chese bi krampo no akwakotwi mrante hene emne omo makeka huni na ano odin. Na insamini na busuya yebako ne akwakoji mo enchirimu ba mesro se ubemia subscribe atim no mia ayebe na e won channel like video no so na bibia enye kama pa insam na mboni tiawa na afi yem kotena na nkasa so no nkasa ncheche na asem yi asem ne tintin na ne se tina chem se eye Sibo sister akwakomeki comment bi se eye beefa ekoso between eye tutujagu ene eye mami ngege no eni kwan se eye tina ko support tutujagu na ko support tutujagu a ebekwa akoye bibi te say ase or support tutujagu the against Amankado because Amankado also any tutujagu o issue na issue ni na no akwakoye case bako na ni na ne say tutujagu no show Amankado picture sana Amankado person o kire say tutujagu akoni fi akwakotwa ne ma picture de abegu social media so egu ne nimasim enti setina support tutujagu dia na kama akoye say o support de tutujagu akoye editi Amankado no asem ni na enim eno anate na so kire say na muri afi say Amankado ede me ba ragna betina social media so edi matem to me ba no ni na no muri afi ana sa tam na mu na mo wo hen ena ate se wono so ede na bufu komane Nana Brown say Sibo sister behind the camera na on fan animu mba na o fake account echi na just ono nyi na animu mba medina tema kire na adwen dia ene ni sister na ase ne maame Nana Brown na osori okonto kwade ma no ono ho ana odi sa ntoko wi na beko because Nana Brown so embre bi atwam abedi na tem abedi ni maame atem ababeto ni maame hoda enti na ese oso di odi na bufu na Nana Brown so asemni na eni abusu anya asem ketwa sidi ejetena si abedi Nana Brown atem abedi chesema migige atem ama chese mrante hene krampo no atutu bi amana no enya asem ketwa yenko na enkoti asem na nkasa mu nchiremu emfri ejetena na nkasa wo yeba yebeto aso set the record straight wa Sibo sister your life bi ka se meme ko fa ngege ma me beto so ena ngege su kire mi se peni no ko video me ma me de ba Nana Brown be di me ma me atem ko twa Nana Brown ma me de ba Nana Brown oti social media so no mo prophetess no oti social media so no e die na media ye Nana Brown no be di matem e kwasi na me bisa ho mini ngege na ekontokwa na me friend Nana Brown ina Nana Brown be so life be di matem ko fa me ma me be di matem na ga fi se Nana Brown me de no be che Nana Monza boka samonje mu Sibo sister wa be di me ma me atem ko video ma me de aba sa wo so mo be kan sa dia wo Sibo sister minimu da me hu da ba wo wa be di me ma me atem ko cho ma me de aba Nana Brown na me ni ngege na ekun ena Nana Brown be bosi mu me ko che ni ma me de ba that is close come danke schön feel it yeah me pesa mi biso Meni ngege na ekon ntoko me friend Nana Brown Nana Brown be bosi me was a video no da hot yet am delete meni ngege na ekon ntoko me friend Nana Brown me mondi me ni na kan ena Nana Brown be bosi me se so me ba ena Nana Brown o be bosi e be didi matam wa Brown me friend ntoko me kunya ntoko meni ngege na ekon ntoko ena Nana Brown be bosi ena wo Sibo sister so ma be di ma me atepe minimum da ma ko video ma me dia ba ma ji ngege $1,000 iti dia me ji no $5,000 kono me si me take revenge dia na mu me tumi ya me ma me no ko video no ba na $1,000 wo mu bia me kan kwa si ya some function on social media no what me ko heritage si me friends enemy e yo bi na ba tsa me nya me camera no bi dia me camera enyo pidia ene enyo bi na hwa me enyo bi na chia me data no bi abetra me say tutujagu mo bi support me support tutujagu de na mu bi mu de ba me de an say yen support obi dia kana na bra kwada ka say me body di obi a me wada because ye can evil things and Nana Brown do evil things to me which a me nya ne hye me ni na tamuda me ne kasa bad door me ne ye fine mu ni trust di me ma me no ko video no ba $1,000 wo
Me mami oko video no ban $1,000 wo muasam. Mo ko nam go bisa mo Nana Brown say. O start is obedi me mami atem no. Na me medi na tam da ma ye bibi. Mo ko nam go bisa sa mo so called prophetess no. Mama ji. No. Da wana no. Mo ko bisa mo so called prophetess ne say. Answer na me be boy sim say me be didi na tam no. Oya me di an. Imo bi afọ ni Jimmy mami so me catch la mo. Enye obi na becha me tutu jegwa ko video bi banti me ne nkokon. Me pa cha wo ko video me mami ba ni pa yin na won ba ko mami. Later mo na me di we use my mother picture against me. Then use my mother picture against me. Social media be do me, I do you. Man no go verse. Fuck you. Fuck every motherfuckers. Fuck every motherfuckers. Say no ko video mami ba. Nana Brown ko video. Nana Brown did Jimmy ko video. O de me mami ba to ma ko video ni mami. Nana Brown de me mami ba to ho. Wa bra to ko ame ko onim ho hye. Wa bra mi ni ngege na ko me friend Nana Brown. Me ni na tem. Me nka na asem. No ko gina ngege chi. Ebedi matem. Bedi ntro de to me so. Nana Brown kapita eni ko video me mami. Ni tragedy. Mu fi so bi akola wa ha won. Me say me why you ready so me be because of Titujegunu. I'm fucking ready for any motherfucker. Me be to wa bro. Abegina wana yenka no kra ne yenka mu ni twase ni kamu si twase ne amupa na mupa obi pa na. Obreku okra ni okra ne kra ye pe. My you ready for every motherfucker. Me my you ready because my tutu me niawe na me de nam ha. Enye obi na be me say to me ukọ odi tutu wodi ngege ma me beto so obi ama me twase di Nana Brown wa me di me ma me atem satana me ne won to kwa na Nana Brown so call me prophetess no wa be di me ma me atem na me di na tam da na me ko video ni ma me de bai se mo se sa na mo be kana me bisa mo say abro Nana Brown ko di ngege echi no so di me ma me beto wo beto ja me ma me abiri wo hye fie ja ne papa obo pampers hye dem ko fa me ma me beto wo ebe to me ma me ho no me ko video na Nana Brown ma me de bai na wo sibo sister wo kro be di me ma me atem me ko video ma me de bai James TV be di me ma me atem me ko video ni ma me de bai ko bisa James TV se me di na atem da daddy baby love be di me ma me atem me ko video ni ma me de bai man ko video ni ma me afamba sa we adu call it ingege onu no di me ma me atem first ina me fa ni ma me picture da social media so ena me de be ye comparison itimo kasa mo nwene me social media so ye bibiti na makaka ma no atubu me nyo bia kola wa ha me heritage obi enemy me ntan obi ni tanfo no chiro ni ko boma manya kwafia obi tanfo nya me tanfo ni ogo video obi babai ena ni audio obi page no de ne bucket one for the social media so that church and crofo omo nyina mo nyepe boy wait America Jimmy Page Ragnar oya kola me for the social media so that na kwasi ampeni we crofo she nechi no Jimmy Page or that say dika chem say me for me page ma no na me di me page ma boy we na boy ne hacking me page me bucket one na onya bone da na ye twe ne picture beto wo de kire wiase amansa no me ba de ma wo na kwasi akeka tua mo yonko atieduem atieduem sibo sister catch you so ko na Nana Brown no say kono ko bisa no wo so ko na Nana Brown no go and ask your so-called prophet whatever he call himself and say tina midina tamaso no be so life be di matam be attack me busua asia sama kwa nyame atwia mo ka mo de na yamo ya embra na ya Jimmy Page na Ragnar what 3 months pe na ye bule no ene de na ye se na nya sa mo ka pra na mo bule me ba no na nya sa camp kro na ina bule Ragnar 3 months na ene de omo be yi ni toa ina Ragnar papa ni ina Ragnar yalefo ina Ragnar yesei no ene de na ye wo aya na mo ye mwa etia mo de etia dum Titujegu na medi nechi for life onya me hwe me ntan ne ne antan ne china na ne oya me bone no minya no me ingege titi koto transa ko fie ma me yet me tan obi ntumi ncha me ne amenye obi ntumi ncha me se me nkowe nam na ma no ku obi ntumi nka ncha me se me nko heti Titujegu me se Titujegu for life and no born by woman can tell me what to do ni amu femu mu dipia ya me na nyame etwia mo ka
One hack Ragnar page. Those time. Na nyam one hack me with gang page no. Those time. Enyamu na mo shase na mo liki Ragnar picture. Na me ba nani mu social media da. Enyamu na mo liki. Enyamu na mo be gina abonte de me ba nani beto abonte. Me ba ne de ma won. Obi ba de owo. Nti obi akọ video obi ba. Me na me ko time say nipa no. Kwasi asema kwa. Kwana go bisa mu stupid na Brown say. Tina si oye ne dian ina kofa na ebusu ya beto wo be di o matem. Ko bisa na Brown. Wo si wo sister no a wo hye sum mi hu da. We don't fucking know who you are. Me inside my phone kom. Once I hye sum you are coward to me. Cause o person na me ko atwuti. Wa be di matem wo minimu da. Wa be di me ma me atem ma ko video ma me di aba. Si asama kwa mo kasa mo nyene. Ayam say me yo me ye baila pre waju na kwase e bietimi abo afa me territory abekeka nkwase asam no afa ho akodi me se ko ka cho fucking na Brown no ujimi for na Brown say memete na o me mbra me nya ne hweye no di ngege echi ebedi matam ko di mebusu atami ko video ne papa na obo pampers ne de beto abonte ana kwase asama kwa o ka se me obi akola wo anama ye di na metie di tu ka so obi abetu abekeka nkwase asama kire me na okọ obi antimi metambo asam nkire me na beso life na so life de bia no obi aba beso life ama me edidi matam I will go after na Brown me ku fake account ntokwa catch them play enye play fa me catch them play enye play fa no born of woman in this app me misro no na ye pu na me pu nipa me nya kwase o me thank you mama so fa no ma me ba wa me asema kwa me o today one video people me support asiafo imranti ahini ji me page no review Ragnar no nya kwala wo imranti ahini ji me page na all the Ragnar na me fa ne ba bontinda all the beto wona na mu bule no Ragnar no nya kwala wo Ragnar no nya kwala wo mu ni twasidi muwa nkramai ngege to give 1,000 me dia cha de kura kese mi chane be $10,000 kwasia ne $1,000 betimi atome ma me nkwa ho ne $1,000 betimi atome papa nkwa ma so ne so me $1,000 and if I go to $1,000 me shimi ti samunti na me janu so nko megie di na ma san fight na ka ho me suma ne me fie mi a me nko video ngege ma me ba social media so ma ko tu ngege ka me nko tu ya ne ka because the social media so no be di me ma me atam me so me fight de be di ne ma me atam iti me suma ngege ti say Uncle video me no me $1,000. I will not sell my mother for $1,000. It's me dinner to me jisika ne di. Na ma send dinner tematika. Si asema kwa. Mwasam. Jimmy papa. Say nge tina ko didi ngege atem na. Ngege se ko fa ne maame ba cha ne se penyi di penyi. Na bra papa no bo pampers ma ko fa na ba ko. Akofo na bra papa dia ba. Na Brown mo mbra ka cha ne so fa sa ni fake Bible no number kan tam. No bisa no ho se me di na tamas no be di matamana mo ko bisa na Brown se tina na Brown tina ya wudi an ansa na wudi ngegechi ebe di tina tam ko twe tina maami be di tina maami mo dia mo twe nsam fambra me se mo twe nsam fambra me na me de me ho ena sa me so life na one view akwa na wo so me se me support to jegu obi ntumi me kya me obi a me ko support no to jegu me video me ba me ko heritage me ko time me do for enemy me nya bi na me nya bi da that time was gone another day is come mo sama kwa kochia mo yonko echi aduem mo ni app yi so ena mranti ahini hacking me page twe me ba Ragnar ketekete a onye bone dandi nche ne da ina obe bule no ene de na mo gina so bossiri hehe mo gina so bossiri hehe. Why no yo only di oyo na say nyame atua mo nyina moka. A karma is fucking real. Nature is real. Universe will pay everybody say nyame nwumate. A year by this time. No that's near hakim page. Aboy ram a private conversation. Etwe me bucket waketekete 3 months baby. En ode ne chairman sign en anebani nie en anebani say en anebani papa nie ene de me ba no. Omo ana moka una mu bule me ba no. Ma fa mu jimi afia na bra ma me tasidi. Nana Brown ne maame tasidi wo baby o say Nana Brown ko fa ne maame na me ko fa me maame na ye megina oni anhwe ne ne maame abobra ni mte onu ko gya ne maame to wo bedi me maame atam Nana Brown maame tasidi asia ke kam jimi fu moa siafua
say to je wa ko video bi benti me ko time ya be bule Ragnar ha na ko time mranti ahini mo so mo je na ti na mo support no ya bule Ragnar no ya che Ragnar beto wo akola na mi show na ni mo social media da now what be call me private page e ko che me ba na ne ba ni e na ne ba ni say na mranti ahini chimi no mutu bi ko kasa kire no ina bu abomo a me na me meta yo bi tanfo kwasi asema kwakwa aya na mo fi se mejimi wo me ni na Brown e kasa oba do wo kisi pipra time me nya ne hwe me ni ngege na ekon na mu ase na Brown abo asim atwe me maame aba didi me maame atem me pia bonte be ye 1 minute video man se na Brown me mfra wo asem we nya wasebo yi hu firi mu no san be di matam ni nikunu sa video no me die sieti yet a me wo video no o tena me ba be bo ne me ma bo date na na Brown say hey this date na my yodien bia fa ni Jimmy nkoda wate ase me Jimmy won anamu ka se me ya boa me pese me bisa mo question me say tama mranti ahine haki mi page na obule Ragnar no efutu be na mo de ma no aya question Ragnar na onya bone da no Ragnar na onya bone da no Ragnar na onka asem bi da no na sibo sister be gina ho what say na okofa ngege ma me beto ho e na ngege so che o se penny fuck you who sibo sister no okofa me ma me ba obedi me ma me atema okofa ma me aba na Brown wa bedi me ma me atema ko video ni ma me viewers be bredi di me ma me atema ko video mo ma me bloody adenya me nka no kore mo ka no kore obi afo ni chimi fi mi so nko no obi da becha me se me ko wi na ma anu eku wate asia sama kwa kafra da sama ya ti social media yi so e na mo hacking mi page na mo bule Ragnar na mo sere mo post he na nya se na mi ansa basha ani mami bi meeting ani mami bi e na wo o mo hacking mi page e na mo post he e na mo review mi see mi private chat me back to asha ho e na mo review me ba no e na mo video no ma download be pem ne ene di na ye won na me atwi obi akase na ninyu mate mo na mo ba cha me se mama ko support Barbara me pa cho me ho ye e mama support tutu jegu me se ye te social media so me ni ngege na ko me friend na Brown na mo an se na Brown abo asimu bule me mani mo bi sa se de papa na obo pampers se de mu no me akọ video na ye wo ha na mranti ahini Jimmy page e no che me ba Ragnar kata 3 months ena munyi na mugu ase na mo sere mu boss hehe na me na tutu jagu nya me hwe na mo ma ya me bone ni me take me revenge mo se wo abe support tutu jagu eji obi ama me chance di me support tutu jagu obi apo me so life for me ma ya me hu fin dada o si asema kwakwa ye ka se ye be cheche nsemu ade be ye be wie won se ye ka se ye be cheche nsemu a ye be wie wo ha won Nana Brown na mo up is on video or record innocent people. Nana Brown or record kum tata no record be obebi oye juma na nkasa di toto mu to dan mo apia woni ne kum na get you private life issue or their mouth now review now we pour poni amati na social media swedi obi aka ba she mechi kwa fia sama kwa meme di ko defend to tije gwa mumu ni ekutukum obi tan for me ko time adan me be ye bi fa so be na me nyan se me di do so na mo ntimi an time tanfo a obi di edu so am time tanfo osi asema kwakwa enyam na mo di Ragnar ba bonte na me di am me nfin di be show me ba nani aka me ba no me se oni 2 years ya me show nani muta me wo ye wo fa ma na me twakola ne picture ani bije na me de come on because na me ji hodi da shrafi ena mranti ahene wo fa ma ka tire me se me fa me page ni ma mranti ahene no hwe so ma me ena me de ma mranti ahene ina mranti ahene hacking me page no because me the password bibia man hacking me page no pobure mu ko twen Ragnar ino review oni na me messenger mu ino oji me chat me bibia na mu shase na mu post he eno na me ba na onya akola wo mo beti na ho eno akọ video man kradom ba eno akọ enso fucking what edu me this no wo fa man ka tire mranti ahene se jai ne ba na me fa ntre na oyakola na me edu ne this wa makọ pass judgment na mo fi se nipa ye mo ana Movie se nipa ye moana. Me na bra metimi di na for the rest of my life because me nkoka no no be ka me. Me ni na tam onu no be di matam first. Be di me ma me atam first. It is ye ka say
mi be di ngege mami atem na ngege ko fa me mame ba ya sibo sister o kan dia wa wo she fake account ti ka wo down ti mi yi wani mu wa be di mi mame atem pen ma ko fa mane aba na na bra wa be di mi mame atem pen ma ko fa ne mane aba kwa sia sama kwa obi ntimi mbe kire me say imam support tutujegu me support tutujegu ni me mu ate me yem instant na ne ma wode me spirit ne me kra me di support tutujegu o me video me ba sani ya yetimi di mi page Bule Ragnar na nipa support o ye no me tutujegu onya me hwe nti metina me ni tutujegu for life inherit me friends enemy yebeka boni ani pedi yebeka no kranka wo uni ngege moku da ma pia ni papa bempa na se papa bempa ani ne di nkomo no de wa record abro se mini age na fe defend ho a wo be boda ma pia audio no korokodo papa bempa de abrawo e de sound ti de da ma pia ko sha asemu sa de wo bi ne didi na na abrawo ka be ne de isuni na yakata so si yesi yebeka nti yebe bie nsem so yebe bie so da ma pia ni papa bempa ena una na brown so ye ni nua ena ono no ntokwa ontimi nkubi nti ono kwa akotie papa bempe ni nsam ena wa ru kodo abro se menua papa nenu nsam ntu so tie bi na unsa ne abegina so akon ntokwa edu ye ye di na una na brown wo di papa bempa audio no da ma pia kwa record brown bo edi vindicate wo di da ma pia sha asem eno mo se mo nka mo ba beja be ka kire me se me di ngege ma me beto so ena ngege so chebe ngege ma me twasidi ni wa kan na mo ma me twasidi do wala me se kwasie bi pa o fa me wo hey this time o ma ye so ja fake account kwasie bi o ye coward o sa account e ti se o ye blocker o fa me wo so me o ye fake account me reply no ni madam na brown no ono do ye fake account ho na me ko mi donya me ka me tia mi hu da ho na me ko mini sibo sister nkunto kwada oye coward o she fake account echi sibo sister nkini ti so nye coward then I will not go for Nana Brown but so far as a sibo sister ye coward also come echi to ayam pia ne de Nana Brown I will go after idonya me come echi mi hu da mo saba kwakwa e de na mayam obi edi mi boni mo so obi edi mi boni kunto kwa na me comment kwa so chain na me so me chain ya wade na menya maade ade na me de na me ye de mo pesa bo pass judgment ko sia sema kwakwa social media obi aso be ko bi sema ko bi betia atena ha wo sebo sister na obegina ojo wanum se na me ko fa ngega mo wo akasa obi aye obi ni mu so social account e chi di nkofo atem wa na ni mu wo di matam sa me fi wo da because me hu say wo ye coward wo she fake account e chi. You got the nerve to tell me something. Many to jegu nko because wa ko record am kan me pa cha wo. E ma dia hin be fa me ba. Kete Jimmy page. Bi dina ho Bule Ragnar no. Aman kan do ka cha ni so nja ya na. E ye question na me bisa. Me pa cha ye question na me bisa. Obi an respect obi a. Me nka say ma wo fa man kan do taking revenge to jegu so. Obetime taking revenge by none of us. Obi eni ha. Obeka chete na say men support to jegu. Eno eye for another day. No born of woman. I am being honest. No born of woman can decide for me. Eno enfa. Se nipa ti ahojo amoma yente na ahojo. Se obi meka na bra mama mo ntwene ma because ono da me wanted listen that. Na nyoma binti na metwitwa nyoma so. Se ye kase ye beko into details. Into asemwemu a me se mimi wo video na brown start be di me ne ma wo fo atema me nya ne hwe da na sato na me kasa back door ino be bosi mo be defending ngege na se mitimi baby a obi a wo ne o defend no na wo sibo sister be ke kan kwase asem atram se ena me ko fa ngege ma me de bu ni twa asidiwo me ma me ade beto so me ma me onimu me ma me wadi watam ha sibo sister men fa me nya sa line no wo be di nkwase asem wan support the time ankasa ho wo ko Ghana kura na ye do picture ma me nko yes ha wo so na wo di atam no o picture me wo ko Ghana me saka ye enko yes aka wanu tum me ka tiraw me ma wa beso me mama abeso me ma wa abeso me mama abeso enya ni ape na me pe baby ogwan pe no di ni kaka bo say ye be Bule Ragnar
na menyo bia mbeku bia ma me dia ye bulu obi ba ti na menye police officer menye CID menye wei mo opi me kan tell me say na tutujegu ade oye me pa tutujegu wa ye me bi me be say me bi so wa ye me bi ana ade na me ko gina so de akobu tutujegu atan wa bra mani tua nkrofo ma ye me bi me nja me de ne nto na me nko support obi de like really me nja me de nto na me nko support obi de na me de mako awie na me de buy one condemn me o de buy ase me condemn me me de buy one condemn me wo de buy o se me nko condemn me ye ni another say different brand yin show so e bona baso se wa ya de wo yi Ragnar picture wo bully Ragnar wo Jojo Ragnar. None of you guys go there to tell me that say Ragnar is innocent. Let the girl be. None of you. None of you. Osia sema kwa eya mo de ani bi moja wo mumu o ana me page obi dia me page na wo support you say yanje no nanka page best na me ngina defend me bisa asamo me page na wo support say yanje free me zam mo di page be na ka me ngina so infan support me sit to jegu for life say ya de ya me na ye nkrofo de dia me mini atembo obi am de bebu to jegu by rather support to jegu. If you will be able to support him, you can support the person. But you cannot tell me what to do. You cannot stay in your platform to bully me anymore. Never. I will not face Sibo sister or your fake account. I will not face Sibo sister. Sibo sister is a fake account. I'll be honest here. Sibo sister came out to insult me because of Nana Brown. So I will not face Sibo sister. And you may not be building the platform. Nana Brown yet ne day ne mami o se ne ato for building the platform. And you me metena. O you ne ma face him. I'll face her. But also fake account chi. I'll go after Nana Brown. I say me Jimmy na me tia won. Ade a ye di bia yam ya montimi anka wo hye. Ye di ye obi a musi obi defend. Me ba Ragnar ye ma wo no. Ragnar na mo support om ranti ahene de ne picture beto abonten bule no mu post bi no ono manwo no ono premeni akola ne papa ye kromani ono kra mu bule no na mo sese mo si tutujegu mi nkosi na bunku no and yenko si ye nyina ye ho abo ne ye nyina ye nkowu because ye nyina ne tutujegu difference bi animu. All of us and tutujegu there is no difference. I'm being honest. Wo fa man kra da ko fa me maami abeto woda me wo fa man kra me post ni maami da menene ekono ko fa me maami begu nani mas ma ko video wo fa maami da me postu ni maami da me postu ni maami da adai mo ya made ya me di me nipa wo fa man kradu be bule me maami bisani se me bule ni maami da na wo fa man kradu na maami di mi page ama mranti ayene o di mi page bule me ba kitikiti anya bone da obi ti mi condemn ya na edu ni dia sozia wo si mi metro support. Mr. Kwasia bia mekeka kwasia samutra me. Say na me support to tutujegu. Akamini ni bewu abowu. Me ka tramo. Me timi support to tutujegu. Wo fa my son no won to kwa, wo face won to kwa. Me thankful nya me thankful. Yes. Me thankful nya me thankful. But me ya di ya Ragnar no mo timi ankasa dia. Ya di ya man krado pa. I don't have to defend. Me brand you know me yonko wo fa mine na ko fa ne bra me se me fa me page ma no me ba kete 3 months akola sa video no me dey see for future say debi Diana ma boy ni ye adwuma na fa me da bet say Ghana for this is what the boy no yani tina me po ni tria because I'm nya ne bone da them bully my daughter na mo sere na mu guase na mo sere ti na ya bone Ragnar na tua so ka na now so abeko na ma be gu abontia o si mi nkosi tutujegu abunku no and wo si ye nyina ye si ye ho abo because we are not innocent. Send them in tutujegu dia me si ye nyina ye nkoku ye ho because we are not innocent. All of us. What for man can posted Ragnar
Sata na tutujegu po fa ne ba ne maye. Wo fa manka do posted Ragnar say enya Johannes na wo Ragnar. Now Ragnar kwaya yalefo which I have that video to prove it. Into the way bule me baby. No be so bule u baby. I say me there. Me ko defend ne dia me yakwase. Hello. Ragnar ya 3 months o. You came out to tell Ghanaians say akola ni nie. Enya ne papa. Akola ni nie. Enya say akola ni nie. Me pa man cry de me delete ni video nyinala. Ah, me didi na tam fi ni page. Me di obule me hyehyɛ adwuma to me so say ma dwo so nyina gu ni page. Aya na mo fi se mo moja wo mumu ana. Me won say me post wo fa man cry do ma me da. Never. Because we wu onya peace to rest. Abegina ho. Tutujegu akọ video man cry do ma me ntimi ne mantimi ko sinabo. Na wokota ma emrantia yene je Ragnar na mo bule Ragnar no mo ko si amanka de emrantia yene abo. Hey. Super sister, stay away from me. Me catch now. Say ye pobi onya clean and go to Nana Brown. He have a lot of confession to make. And son why you suffer. Suffer na why you know. Or a lot of confirmation to make. Or a lot of apology. The man Crawford will offend you more. And son of a sword so you suffer. Stay away from me. Super sister, stay away from Tina. Me catch you play fa. Say tutujegu nyana tutujegu busi yenkosi tutujebu apu dia. Tutujegu nya sofo. On promise you be a heaven. Now plan have a lot of confirmation, a lot of apology for people. And son will pay just sword. Catch them, me promise you be a heaven. Infini ame pe bia metimi aye. Imo bia me distract me ha. Imo bia me trame ni amenye. Me say tutujegu for life. Ingege ni tutujegu di I will choose tutujegu over ngege. Me want me reason. Me want me why. Hey, ingege titi ponkoto traza ko mame. Meji atinemu. Me san revenge. E dia mame mame. Obi a wegu mi mame ani mase. Opon so wongu me num. Ofo ni nkwanche me. Me revenge no. And I want to sister. Wo a wo ka no. Mo a mo be bule me mame no. Me di obi abem. Obi obedi me mame atem bi ofa wo social media so keke no. And family, because of our social media so. And you no go video de buy it me first ankrofo when you na nwuremu. But you come me fie and na me ni nya asam. So what it is? Ah, wo sibo sister, wo fake account e tia kasa. Hu fu a wo to be for camera nsi wanim. Wa kasa dwa wanim picture me wi. Unko ye sa oba ka wanu tum. Ka wanu tum wade. Na unyo obia ka wanu tum. Si asemeno na yana visa mu kwa na mumoja wo mu ana adia mi obi ntimi anka hwe ye de ye obi amose mi na me what's up me heartless yeah. Oh yes, me heartless because Obama social media so come ni any comment from you me block you. Me ye heartless tama mnantia hene ode me ba Ragnar koto wo bule no me ba cha wo hey yo uko condemn me come nini ma me comment ba ko na wo sha mnantia hene video se ka che ne say Ragnar ya kolanti man show ni videos. Did you do that? Pussy wall. Who be say wo se na mnantia hene ma ya ne de who be say wo se mnantia hene ma ya ne de come nini ubisa won se mnante ahene no na ma ye ne dian asiafo se bebe sum wo ma mesum obi a o imo obi a medo me because of obinti o. Don't come to love me because of somebody. Yes, me ye ma I believe in universe, I believe in a karma. Me ye ma with adwinimu. Me say you see your best expose be wona na Abraham. See what sister, o wasam ka shade na Abraham before you shade me. Yo fie ya se wa be ya be to sufuye obi afo ne nkwose asem free me so nko untumi nchame obi a me kodi nechi ni a opa na odi nechi ni a me so me pe e na me di nechi wona na bra ni bi ni kwa ya ofe sa na me so tutujegu ni bi ni kura na tena me so ya me fe itu me obi a me decide ma me imo obi a me decide ma me ni amose ye di aya muntimu sunu me ye di bia ye me none of you
in a beke bi mami. It's in pacho wa person me kubiano. The battle line has been drawn. I am fucking ready for every motherfucker. I am fucking ready for every shit. I am fucking ready for crime be baby or see obey diditi na tam. Me you fucking ready for opia or say on tiasie. Say me support to jegu. Me you fucking ready for odain biana or person chemi ni freestyle biano. My you ready? Yes. I am fucking ready. Me chen you be or person need matemia. Me see to jegu or nya me she. I will never choose Ngege over Tutujegu. Hey, Tutujegu po anka chapter tena. Ina minisika. Sani misika. E kani ya medikwa medikwa koma Tutujegu. Yes. Se kani ya medikwa meka se Tutujegu dini nyankwa da. Yeseni ya wejane. Ino ni mebi yote. Me no ma ya me bone. Ena mini makume mu. Obi ensese me fight no. Ino obi ensese me fight no. Me pa mo chewo. Ghana fuo. Na brown no nkrofo yi. There's no need for all this. Oba so life can kwasi asam. No ka chere won say obi an support no obetimi an support no. Me support Tutujegu. Then en kwasi asam no. Me ko heritage obi enemy. Adan. Obi tanfo ya metanfo. Me Tutujegu obi bisa me setena. Tutujegu sa do ya beye bi nya faso bi anfiri mu. Nti obi bisa me say na Tutujegu aye me dan. E na me didi na tema wa ko video bi ba. Nti no me ko take asennua na share. Social media so. Sa Nani onu wedi mi bone no. Me nko bone siri hehe. Na ndo me ho a me de akodo obi. Ma nko me ntokwa me de akodi defend obi. Obi a me decide ma mi o. Say yesi obi di obi ma me beto so. E say ye video ne dia. And ye say me economical video na Abraham ma me. Because na Abraham de me ma me abeto so. Wa Abraham nko video ne ma me. Me dia me can praying. Me sister ye fake account. It is also me be ko the door is open. Me so me camera. Me ni baby am so me jane dia fa. Na me nsuro bia so onu sibo sister we di matter one support the time me responding ne da obeba social media foforo no e na tina hu fi e na tina cho be ka cho bi so bi chada social media so wo sibo sister wa hu me chada wo hu me chada we ni mu crowd tete wo hu me chada sibo sister wo hu me chada wo de wunim Would you a fake account in a tina to a yampia? Now your fire saw the Nabis and Anna Brown, the sunny engine room, no, a bit me you free stay be the Atramia, a do so yen in a evil people, evil people. Minko press you, be na minko time for what? Sedenti, Edian Haba, Edian Essi, dear Sama, to Jagunin Gagekun. Me throw to Jegu support. Intino, Munti bita. Anya bia, yan support ni panka mumu bi support na Abraham. Yes, o chicheti kurawo, we ni defender chicheti. Obi akuku nipa. Lawyer defending say yema ni bail nombre fie. Into obi antumi me kan me say, me nko time to Jegu and obi behalf. Me nye bida. Ka kire mo. Ah. Kwasi azam. Aden. Enatina. Me baby live show. Tibo sister, now baby live show. So into fucking what? Don't hide behind camera and pretend like you are against her. Against her, not the fear camera. Against her, so you nyansa. Put on your face camera. Na bla beke nyansa. Sia sama kwa. Tu support to Jegu. Who support me? Support to Jegu. I nebia wadri imagine. Wadri me camera your camera. Oya me manager. Oya me director. Oya me DI. Obisha so no ani akwakuti e de apa chese tina ena chese obema e strong warning say be ya Nana Brown enkasa chese bo sister enye sa edidi atemini ni na no obeso a e de akọ eye Nana Brown so na ono de obekoso a support Tutujegu because ono Tutujegu no nyo ono eye tina na boni bia ti say eye mami gigeti ma bedine mami atemda na oni Tutujegu ko abekwa support Tutujegu na omo njai sa ansem no mo kasa won ko support eya mankrado no njai Tutujegu asem man no because adenya Tutujegu etumi akwako eye etumi akọ amankrado efi akwako twane baba betu social media so nti ko support Tutujegu a ebe bibiti sa se
or support it to jagu e dia against Amankado si there be enya sa na tie empokrampo Amankado no wadi eye ono ne ba atemda e ma ati so no krampo nka ho asem ono ne nya ntokwa kunye ni na no we delete videos ni na ba be pemande Amankado e da so e videos no e de gu ni page but abusuani nanom anya kwakuti e dia ba ati na atutubi e dia ma eye nana bro ene simple sister meso also be me subscribe atem no me eye bro na e wonche like video no so na bibia enye kama obetumi so akere wadwen aw comment section na bibia so aye fefe aha ena busu amedu so yakopon shaw na afeso onyo kese sa ojimbe na kam makra